Gabi pa yun? Hapon yun. Hapon na. Hindi po magayon. Pwede pa yun, initon. Pwede pa yan hiniton. Ano, tulog si Gabriel? Turog. Ha? Turog. Ikaw doon na. Tao na may kabe. Kanay ni gatad ka kain. Hindi ko muna konta para makaimot ka. Oo nga ni. Thank you for the likes. Say hi. Burusan. Sihay. Sihay. Maganda pa usa. Ay, hi. Dagano na. Kaluwa sa mga. Oo. Thank you for the likes. Merry Christmas. Merry Christmas. Bulat naman direct ako. Sige, palitan mo muna ng... Tita? Ha? Kukuha mo na tita ang phone. Oh, sige. Dili ko muna si Papa yung kay bulat ko muna ito ng phone. Sige. Bulat kaya yari ng phone mo. Ha, ulos? Bulat sa dahan. Akay. Surog sigab. Ay, ito sigap. Ikaw, kung ano sigab. Ay, pagali. Ayun. Pakay diri pagali yun. Bulat ko nga. May gatas ka? Makiayo ako. Sayang pa lang manayang. Ha? Yun na, yan na doon. Breakfast, early, late breakfast. Ang para ko sila. Thank you for the likes. Thank you so much. Adam. Hi, Adam. Magandang umaga. Good morning. Bibi Ma. Niluto pa din ate. Oo, salamat. Hello, Philippines, Lar. Hello, Philippines. Hello. Hindi niya dito. Sa sa salad. Masalad Yung kay burutang ko doon parang paambata. Sararuan na, pag ano. Tao na din. Merry Christmas, Philippines, Sir. Ha? War. Hit the likes. Thank you so much. Pa? Kuya, dapat parang araw. Nagagawin ako ni Papa. Okay, ang baho pa sa magpapay. Thank you, 10 people. Uy! Kaya na ikaw. May chicken po yun doon. Makaang ka na. Kaya na ikaw. Thank you for the likes. Thank you so much. May chicken. Pag, nano ka man na oras mga kadto? Pakaon? Doon? Hapon? Hi, Jan. Cheryl, I'm beginning to thank you an alien who doesn't need sleep. Thank you. I'm an alien, man. I'm immortal. Immortal one. Jeffrey Montemayor. Thank you for the likes. Wala, nakaya man lang mag-yung na card.
Say hi. Hi. My beautifulness. She's my father's daughter. Hi, sis. Let's eat, John. Makain ka, Kuya Gab. Ha? May chicken. Kan? Ara na ni bulad mo an kutsyon yun eh. Hey, mister. She's my son. He's my son. Gab. Beautiful child. Thank you, Donnie. Patay daw sa ako, matang ko rin eh. Lilit ko ang mga kondosin mo. Hi, sis. Dito, 5 months ako. O, dali. Ano? Hayaan mo na yun. Hayaan mo na. Diba akong pa? Thank you, 21 people. Thank you for the likes. Didi kuya. Kaya gano'n ako. Kamu na mag-istoryahan. You're very welcome. Good morning, pretty girl. Come to Brazil. Why I need to come to Brazil? What I'm doing in Brazil. Hi, baby. Hi, Michael Joseph. Michael Joseph. Like number. Thank you, Donnie. Thank you for the like. Ano na sa tayo? Okay, sa tayo? Hindi, mas damo yan. Mas damo dito. Pa? Bulag mo na ito dito. Na? Nauwi na ito. Ako. Sige kita, ano ko na lang kaya na. Kape naman ka mo. Kape na, sis. Ay, manin. Mamay. Kantang maninta. Tama nga ni Eno. Kabayadan ko na lang si mamay. Duwa na ako Ay, duwa. Mama, di manipitin nyo na sa dahil. Hindi ka pinanako ka may basa sa iyo. Ano na lang yun? Ano na lang yun? Hindi, abayan pa yan. Yes, you are so cute. Thank you. Thank you, Donnie. Magaling mo ng tintuhan. Ha? Ibon sa akin, hindi na talaga. Kaya man. Ay, ng kape mo. Ako sino mag-gaan dito? Hindi ang gatas. Lilipat ako, tapos papay mo na doon. Kain na po. Kain. Okay, bulat keso na. Bulat keso na. Ay, kung gumakaw ka na lang ulit. Malay mo rin kakadali ka ka. Magandili ka na kami naman. Thank you, 13 people. Isa ro lang. Wala. May tinapay dito sa balay. Kapag aliado po, ako nga naman pwede rin nalong na. Ang hirap mo kasi. Ang hirap makabanding. Bakit pangit pala. Bulat ko ang phone mo na. Oo. Oo, nag-grab. Ikaw na. Ang sa sudan. Ha? Oo, may ano dito, chicken. Makaang ka? Ano man ang gusto mo? Cellphone? Nakato na ka mo? Ha? Opo, ate.
Thank you for the like. Ay, kuya muna kayo. Muna. Charge mo ito, Kuya Gam, ng cellphone. No sounds po. Oh my God. Sorry po. Oh my God. Sorry po. Sikat! Hindi sa lahat. Pamaw, paniud to po. Yes po. Okay now po. Okay now. Thank you po. Laba ka nga rin ka. Oo. Kato na gamit mo. Biyag na kato na. Pagkatapos may break time naman ikaw dun, ha? Kato na. Ito kanin, moranting ka. Kato na. Ito niya, moranting ka. Ashley. Say hi, Ash. Hi. She's Ash. The beautiful Ashley. Kaya ulunan na lang ang ano niya. Oo, sige. Oh. Gaan. Hi, cutie. Cutie ka daw. Hi, cutie. Sabi, thank you. Sabi, say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Cute talaga ng baby. Suling. Ganun. Parang si tita. Gab. Ito na, charge mo ito. Malubat ito. Wow. Pag uyag mo doon, di ka na maano sa ito. Ito na. Merry Christmas. Kaya ano yan, tita? Wala. Sabi pa nun ni tito mo, diri man mo. Pagpamunay sa cellphone, diri man yun na nakababad ka sa cellphone. Kaya marami sa nang makago. Di ba tama? Parang sila. Taod na mag-uyag. Kato na, kay may laban na kamo. Kita. Kato na. Mamaya, pagkatapos mo, stop ka na. Hindi ko pala. Dennis, akala mo naman, ano? Ugali mo yan eh. Sakaso mo pa iba. Pida edad, upa. Edad ng bata, 5 years old. Dadala ka, nag-iyak si Kuya ka, basi pa sa mama. Ano na naman? Nagsasabak mo na naman. Wala ka na. Diri man yun. Ako ko sa Erickson na ugali. Gab, na sensitive ko nun. Diri ko dyan Erickson. Ibig ko na rin, ano, sisar mo. Mangaroling ka. Ay, sorry po. Mangaroling ikaw. Kasi may pangyadjad ka mo. We miss you, a Merry Christmas. We miss you, a Merry Christmas. Happy New Year. Sa puso ka kay parang aday ko. Pantay ka. Aray ko. Aday. Ito na. Kanta ka na. Kanta na ito. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, we're about to lose the lost, we're about to lose the day. Aray. Aray. Ang galing ni Ash. Ano naman to? Tita! Yes. Tito! Ay na. Tita, pamasko! Opo. May mamaya na. Sabihin mo ka, Tito Richard, pamasko, 100. Opo. Ayos na. Ha? May price talaga. Ha, tita? Ako na nahatag sa imo. Wala may tukartan. Oh. Mamaya na. Pagtapos mo ha, 100. Opo. Ipunin. Gcash! Eh, pag Ay, 100 pa lang. Gcash ko pa. 100 na lang. Mamaya na. Dili na Gcash. Aray. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Hinayada man daw. Thank you daw. Thank you. Thank you. Thank you. Ate, may nagtururo nga. Ah, ang puga. Dapat rin po puga. Ikaw ang pinagpuga. Kabarakal yun ni mama. Ano man yan ako kanamay, 50 yadi yan. Magagalit Si mamay.
Naman po, kauto pa po gaw. Ate, sabi mo si Mamay ha. Doon na lang sa limbahan. Ate, mama, kami mo ako. Ang mo daw sa kaya? Le. Thank you, 13 people. Aday ko. Bibi, pagpuro manoko. Naglalay si tita mo. Ate. Ano ka dire? Ate. As. Oh, na kuya. Paano? Nakanong ka nila. Tere. Ay. Naman. Yung mo ko. Yung mo ko. Di ko na ngayon ako. Yung mo ko nila. Kami dito sa iyo ang silot kay maano kita. Matangkad kami sa silot. Alam eh. Lang ito. Mamaya sinugod niya si Papa. Ano sabi duwa? Mula si. Muda daw, sabi ni mama duwa. Parang dito na. Oh, sige pa. Nawag ba siya? Very special love yun. Sino ba tinan? Pagbabayaran mo ginawang pagpatay sa akin na hindi ako papatay sa ako. Ikaw ang pumatay sa akin na. Bago pa man siya na-disgrasya. Matagal ko na siyang pinatay. Pinatay mo kaya ang gano'n kanyang puso kaya pag-aalari. Ang kanyang pagpaya tao. Kaya mo naman na kamay niya ba? Ikaw ang dapat singilin sa pagkapatay niya. Ikaw lang. Palida. Dua yan. Duwa di ka. Patay daw si Papa, ipamasko. Doon ko na lang si Papa sa iyo. Ay, napag-isda ni Papa. Sige, Mara, Mama, didi ka lang, mag-imod ka. Mama, didi ka lang, mag-imod ka ha. Ay! Ay! Mama, mag-imod ka. Hello, good day. How are you, maganda? I'm fine. I'm fine. How about ya? Nali siguro sa pasangan. Pag-una ko sa Pag-una ko na ko dito siguro. Sino nagbukasan naman? Sino nagbabawag dito ko? Na, may bawag pa man ako dito. Si Ate Sheila? Yan, nakuha lang yan. Kanina. Good day, how are you? Regalo mo yung sako. Oh, Akan niyan lang. Ha? Wala yan? Ikaw ha? that. Jollibee? No. Oh my God! Binagabing. Thank you. God bless you. Oh, kakanin. So much. Eh, wala nang traffic. Marami gising. Kanin daw. Mamaya. Oh, totoo. And if you really love me, gonna love me. Nawal mo ang boto mo na makuha mo. Lagay ka ni Papay Ash! Nano babayaan ko lang? Pagkatabagala mo, pag bakala mo, kaya mo kay Alex. Ilyong ako si Ash. Nagan sa gatos, kay Alex. Tapos nagkatawa na mo sa paradaan kay Mapay si Kuya Joe.
Tinaga naman si 150. Wow! Nakapira ka na, Ash! Naka 250 si Ay. Si Manay Joy? Manay baka, ang bata ni Manay Uli? Ah, diri, ako lang nun. Si Manay Uli? Ay, oo, sige. Hi! Ah, my God. Dike, hindi ka para dito sa channel. Wala akong panahon sa iyo. Parang wala akong panahon mag-explain anything. Hindi ka kawalan. Hindi kawalan. Hindi kawalan. Hanap ka ng ano. Hindi mo kilala. At hindi rin kita kilala. So easy for you to judge someone na hindi kilala. Mahina yung ano mo. Masyado kang ano, mapagmataas. Proud na proud ka pa sa ugali mong yan. Hindi diki kakawalan dito. And walang paki sa akin. Wala akong paki sa'yo. Thank you 13 people. Thank you for the 710 thumbs up. Kahit murahin mo ako dyan, wala na nung nakakabasa nito. Kasi wala akong time sa ganyang klaseng and Tanner Bizer, hi Tanner Bizer. Your lunch? Your lunch? Yes, the lunch. Dr. Nazar, hello. Thank you. Hello, woman. Hi, Walner Camayo. And if you really love me, gonna get you love me harder. Love me harder. Love me harder. Love me harder. Ano sinabi mo? Ay, sorry man. Bakit ka kasi nandyan? Bagang bay ka? Sinabi niya. Tapos na. Hello, Merry Christmas, Midge. Hi, Midge. Merry Christmas. Doon ka na. Nag-order na si Malinta? Galing na kita. Hindi mo daw nabatangan sila ko. Hindi ako ulit. Ay, hindi kaya. Yan, hindi. Hindi na. Na para bang hindi mababasagin. Wow. May dahil dito gusto ni Father. Oo, di alis nga.
Akala nalilibang pa siya. Nalibang pa siya. Dito kasi boring. Loko, lumpa na siya dito. So, paano man to? Magayon ko ng pwesto. May nagtuturo man na dito. Alita? O, di mas magayon na siya doon. Dito? Dito, kanina. Yan daw. May nagtuturo. Ay, sakto sa kanya doon, siguro. Sa gilid. I'm going shopping to get something for Christmas dinner. Tomorrow, see you later. Oh my God po. Thank you, John. Merry Christmas, John. See you later po. Ingat po. God bless po. Merry Christmas po. Ang ganda. Thank you po. Merry Christmas. Thank you. God bless. Merry ang Christmas po. And if you Huwag ka ng pangkaros. Nagpakaman niya ako sa Sige, nang-ari. lapay lang na. Nagpakaman niya ako na. Karami ang kaya mo. Wala, nagpakaman siya. Para nakakapagod ka. Ay, hindi. Very, nagkakapagod ka lang. Hindi ko magagamit ka mo. Bigyan nila mo sila. Sige. Ming-ming. Sige, Ming-Ming. Padagos ko yun. Padagos mo lang. Tugod ko. Pero sa nag-himo siya. Imagit na lang ako. Luwang pinakal ko na lang. Pero kung kulang. Ano? Makato na lang kita doon dadalat ang ano kay mama kami na. Wala ako na naman butang mo dito. Nasa man ako dito tumakbo. Okay lang ang pwesto mo, bye. Ay, tagal ko mo sinabi ko. Sarawit lang. Sige. Kung ano pinakal ko na ng apple. Nagdari. Piras. Ubas. And ito na nilo. Rambutan. Ginahon niya. Mauna yun. Meron po tama. Pero man lang ang meeting na dito. Mahal ah. Kasi Pero may suga. Karinta. Karintang lang po. Okay lang. Sana lang yung budget din na. Merry Christmas to you are single. Hi James Davis. I'm not available. Magayon na nalutang dudod mo. Badi daw na lang talaga na siya ka mo nandito. Nag-iingat ka na, bag na rin siya. Hi, Laban! If you really love me, gonna get to love me harder. Ba't sabi mo, kundong mo ay pango?
lang sabi niya, no? Papa mo. Ha? Ano sabi ni Papa mo? Love you. Andangan! Dadang! Wawa! Si Wawa! Wawa! Dadang si Wawa! Yay! One more! Si Wawa! Si Wawa ka man! Wawa! Chicken! Si Wawa! Wawa! Di ba chicken? Cat yan! Yes, cat. Wawa! Dog! Yes, the dog! Wawa! Si Wawa! Hala. Si Wawa! Wawa! Come here! Come here! Say hi! Dito say hi! Come here, say hi dito. Say hi! Bye! Display. God! Oh, muna ba kayo matulog? Mama, mas dagang pangipon. Mama, mas dagang pangipon yan daw kaysa kaya. Nagtuturo ng kwento ha. I-display yan. Good morning! Yosham. Hi, Yosham. Morning. Nagalawa na sa papa. Maliwalas pag yung udo. Lumoy panga. Santak mga Hi, Valdemar. Ay, tako. Valdemar si Oy, wa oy. Ano ka kasi naman dito? From Brazil. Thank you for the likes. Thank you so much. For the first time, I am looking in your eyes. For the first time, I say who you are. I can't believe how much. Ano po handa? Fruit salad, then pancit, fried chicken, lumpia, yeah, spaghetti, yun lang. At least meron, kaysa wala. For the first time, I am looking in your eyes. For the first time, I see who you are. Pansit bihon. Pansit bihon po. I can't believe how much I say when you're looking back at me. I'll never be for the first time. For the first time, I am looking in your eyes. Thank you for 20 people. Hit the likes. Bihon. Yes po, Bihon. 14 people in the house. For the first time, I see who you are. I can't believe how much I see when you're looking back at me. Thank you. Hi, my friend. I'm back. Oh, hi, Charlie. Thank you. You're coming back here. Thank you. 13 people. Kumusta? How are you, Charlie? What are you doing? Magsisimba po kayo sa gabi. Yes po. Gabi ba yan ng simbahan? Hindi rin naman maaga. Gabi, balik mga alas 9, alas 10, alas 10. Alas 10. Oh, masimba kita. Busy. Busy. Ay, uha, marunong. Maluto. Atagong ka luto. Atag sa luto. Oh, para ano.
How old are you? I'm 40 years old. And tall are you? 5'1" inches. I'm doing good, thank you. I was in Silver Spring, Maryland, the United States. Can you believe tomorrow's Christmas Eve? Here today is the Christmas Eve. Oh, papa. Pamasko. Mm. Pamasko. Oy, buwan ay todo bang kong boses. Tita, pamasko. Opo, latalang diri ko. Ay, anak. Pagabot ko na, mapabunto pa nga niya ako. Bagaman ini mo na. Dali, anak. Yes, the mass is that. Dali, anak. Wala na yung surprise. Diri man yung surprise. Oo, di mga ni kamantan din na dalilot dahil karakat. What promise is this? Hi, sir, doctor. Pero kami nakalive ako. I'm living in the aray ko. Hindi, naglalagay si Tita. Tita mo, minahaling ka. I'm living in the Bicol Province, Philippines. Ba't dyan? Dali, anak. Doon na. Dali, anak. Magkakaroling po kayo, kanta-kanta. I have a question for you, and it's Christmas time this time. What is your question? Would you rather think down or be a giant? A what? Next question, please, Charlie. Next question. Tita, Yep. tagan mo ako sa day. Oo, para sa atin yan. Juice. Yes. Hindi na ako mag-juice. Tumahan ba ka lang ice cream? Juice. Tita, buksan mo ngayon. Hala, diri pa man. Kaya mo tayo nabuko salad. Bagaman. Nabuko salad kita. Tita, Butangan tayo sa buko. Artay. Tita, dalian Bibi, na. nakapong si Tita mo, mami, sa pag-live. Tita, dalian na. Tita, dalian na. Doon na. Ay, ako ko na nirog ko. Promise. Yes, promise. Promise. Tulog mo na lang. Hanggang doon. Promise. Tagan mo na ako. Di na ako maalis. Doon na. Promise. Oh, promise. Oh. Kuya ko, tinagan mo. Ice cream yan. Do, siyempre, baby ko si Kuya Gab. Tita, ma, baka may natag. Hindi na kaya. Ano na panahon? Kasufol ka. Kasi may maulan na. Aday. Masarap po ako magluto ng Bicol Express na mga at may talo. Ah, okay. Hindi na sige namin. Kasi mo, behave na ikaw. Doon na. Kahit tatanong tungkol ikaw. Doon na. Patapos mo mag-live. Opo. Doon na nga na gano'n. Patapos mag-live ka, ani. Ha? Thank you, 15. Ano ba? Wow! Hi, Wawa! Say Wawa, Dadam! Dadan! Say Wawa! Bulan pa lang, makakapagod. Dab, butang mo ini dito ha kay pa ano yun sana. Ay, pango. Hi, Tyler Robbins. Good evening. Where I am in Vancouver, Canada. It's 7:25 p.m. and good morning to you in the Philippines. How are you doing, Cheryl? And Merry Christmas, enjoy. Thank you, Tyler, for joining here. Merry Christmas and have a good night. See you. Thank you for joining here. Christmas Eve here now. As Wawa, say Wawa.
Good morning, Abu Muhammad. Abu Muhammad. Good morning. Thank you. Thank you for 21 likes. Thank you, guys. Uy, ulit ang ikaw. I'm 40 years old. Thank you for 21 people in the house. 40 years old pa. I'm 24 years. Wow, you're still young. You're still young. Me, 40. 40. Me, 40. Abu Muhammad. It's you that Oh my God. I felt so ill. Why are you still very attractive woman ever? I don't know. Maganda. Thank you, Adam. Oh, I saw here, really here again. Oh my God. What? Abdul said, hi Abdul said, what would it be like if you were shrunk down on Christmas? Oh my God, I never think about that. I am focusing the positive, I don't think that's very, negative. Stay positive, bro. Stay positive. This Christmas I give you my heart for the very next
say I give it away. This tears, tears, I need it for someone's Christmas. This Christmas, I give it. What would it be like if you were straight? I don't know about that. This tears, I need it for someone's Christmas. This Christmas, I give you my heart for the very next day when you love it away. Tears, I need it for someone's Christmas. Thank you so much for the likes and 9 people here. Thank you so much. And Chris. Hi Chris. Abu Muhammad. Soldiers dance. Soldiers dance. Pumpkin. What? Wait, oh my God. Hello, good. Gandang tanghali po. Fred TV Fox. Hi, magandang tanghali. Mga taga-Gab. 22 likes. Thank you so much. What time is it now? After lunch, we're doing Tita! Yes! Tita! Di ako yung tawag yung ka-vice president. Tagan mo, Kuya Gab. Buwan night, Amar. Hi, Jefferson. Bakal ka na lang. Ha? Bakal ka na lang.
Gura, nagpayong ka. Ito ka mama. Magkano ka payong? I need it for someone this Christmas. This Christmas, I give you my heart. Shimakes. Oh my God. Petrol. Hi, Petrol. Hi, si Minmin. Oh. Ang gayon ni damdaman. Raman. Good morning. Good morning. This Christmas I give you my heart. For the very next day I give it away. This I need it for someone's Christmas. This Christmas I give you my heart. For the very next day you give it away. I need it for someone's Christmas. This Christmas I give you my heart. You look beautiful. Thank you, Chimakis. Thank you for the likes. Thank you for the hit the likes. Hit the likes. Thank you so much. Someone's Christmas. This Christmas, I give them heart. Every next day, thank you so much for the likes. 12 million people in the house. Salamat. Baby girl, you are single. I'm not single. I'm not. Oh my God. Thank you so much, Army Juan. Thank you, Paul. God bless you, sir. My God. Thank you, sir. Thank you so much. Army of Fun, thank you. Merry Christmas. Thank you for the gift. God bless you, sir. I'm back, my friend. Hi, Charlie. Thank you. God bless you, sir. Army of Fun. Where are you from, sir? Army. Where are you from? What's the best part about being... you're always asking me that, even last night. I already answered your questions, remember? Thanks a lot, Sir Arvin. Thank you. Oh my God. This Christmas I give you my heart. For the very next day you give it away. This is... Thank you, my God. I'm happy. Thank you for Army of Fun.
for someone express. Thank you po. 19 people in the house. Thank you so much. Hi, Angel. Gaming. I wish I could get free money just for being good. So not so easy. You know what? That's not. Either what a talk. Oh my God! You always asking like that. What happened to your former job? So, because I think heaven is a missing beautiful angel. What a, no. Thank you so much. No, not so easy being cute. Not so easy being cute. Thank you so much, guys. Thank you so much. Muscoguen. Sir Army, where are you from? Thank you for the gift. My friend, do you think I would be tall? Yes, you always ask me that question. I already answer your question, Charlie. I already did. Thank you, 17 people. Aray, mom. Thank you, 17 people. Thank you, 17 people in the house. Thank you so much. I need it for somebody's Christmas. This Christmas, we get it. Chimakis, what is on your beautiful mind right now? I thinking about the food for Christmas Eve. Food for Christmas Eve. I will buy fruits. What? Ron Brax. Behave, Ron Brax. Okay, I just wasn't sure if you were taller than me or if I were. Obviously, you're taller than me. Obviously, Charlie. You are taller than me. What's the first part? You always asking me that question. Oh my God, can you another question? Ano ba yan? Ron Brax. Take it away. I'm 26 years old, about to be 27 years old. Okay. Your age is already matured, so maybe you need to be understandable. Maybe you need to comment here, having a sense comment here, Charlie. Your question is nonsense. Always you ask that. Maybe you need another question like having a sense question. Oh my God, you always ask that. Last live, your question is over repeating. It's repeating. I can love you the right way. You can love the right way. So what the right way for you? What is the right way? Harvesting season. Hi, harvesting season. Hello. For you.
Rugrats. Thank you, 23 people in the house. Thank you so much. Give you the hearts for the very next time. Give you away. Do you think Santa Claus? Oh my God! Which of the chatting platforms are you under? I have a PayPal. Maybe you can send me through Gcash. My Gcash number is on my bio. Through Gcash, it's the same as like PayPal. You can send me through Gcash. I need it for someone this Christmas. Christmas. I have no PayPal. Maybe I can do PayPal account. Good morning, Cheryl. Hi, Ronaldo Suarez. Thank you for joining, Ronaldo Suarez. Needed for someone this Christmas. This Christmas, I give you my heart. For the very next day, you give it away. This Christmas, I give you my heart. How are you? Ronaldo Suarez. I'm fine. Thank you for joining. If I were to get a girlfriend, does height matter? Oh, that's not. Oh my God. For me, if you love someone, doesn't matter. It doesn't matter. Brazil, Arleson, Leighton. This Christmas. Thank you so much. La 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 la. This pangarap ko. Thank you, 24 people here. Hi, Ronel, babies. Hi, Cheryl. You are not alone. And that is a blessing. Yes. Thank you so much, Ronel. Thank you so much. It's a blessing. Yes. The best blessing is stay healthy. Stay healthy and stay healthy mind, body, and soul. That's the most important in my life. Nice to meet you, Bossy. Ronaldo, nice to meet you too here. Thank you, Ronel, for joining here again. Definitely, yes. Yeah. Thank you, 14 people here. Thank you, 14 people in the house. 25 likes. Two. I need.
Jinkai. Hi, Jinkai. How are you, Jinkai? Hi po. Hi. Kumusta? Kumusta, Jinkai? Di ba't sabi mo, tulong ay panga. Merry Christmas! Thank you, Merry Christmas din. Merry Christmas din. Cha! Thank you for the likes. Thank you to those hit the like. Thank you so much. Itu yang kubutuhkan, amanah yang datang. 26 people. Yes, single or married. I'm not married, and I'm not single. So means I'm not available. Thank you. I need to end the live now because I'm preparing for food for Christmas Eve. Merry Christmas, everyone. Happy Merry Christmas. God bless you. God bless us. Healthy, more blessings to come. Healthy, always healthy. Family and friends. Thank you. See you next live. Thank you, guys. Bye-bye. Hello, Myung. I'm going to end the live now. See you next live. Bye. I love you all.